yanongeye ngo ikaze bamaze gukanda subscribe kuri J-Sport Football. Imikino ya UEFA Champions League tombora imaze kurangira mu kanya gashize. Ikipe ya Newcastle United yatomboye ikipe ya FC Barcelona, ikipe ya Atletico itombora ikipe ya Tottenham Hotspur, hanyuma Bodo Glimt ikaba yatomboye Sporting Club. Noneho ikipe ya Leverkusen ikaba yatomboye ikipe ya Arsenal. Arsenal iguye ku Mudage ariko iguye ahantu heza, ntago ibyagoranye cyane, nta birenze bihari. Ikipe ya Newcastle niyo yahuye n'ibibazo, yatomboye ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Paris Saint-Germain yatomboye ikipe ya Chelsea. Amateka arisubiye, Chelsea iherutse kwitsinda ibitego 3-0 muri Club World Cup yitwara igikombe. Hanyuma ikipe ya Galatasaray itomboye ikipe ya Liverpool, nayo yaherutse kwitsinda igitego 1-0, igitego cya Victor Osimhen. Umukino wo kwishura ryaratsinze, banza umukino wo kwishura nayo yarayishyuye ikayitsinda ibitego 2. Hanyuma ikipe ya Real Madrid amateka yisubiyemo, nayo itomboye ikipe ya Man City nkuko bisanzwe, nta gihinduka. Nabonye kwa Real Madrid n'ubundi badekarara abakinnyi bati n'ubundi turabizi ni Man City. Atalanta nabimvuze yari yatomboye ikipe ya Bayern Dominique. Bayern Dominique itomboye neza, ikipe ya Real Madrid nayo itomboye neza, Liverpool itomboye neza. Mumboni zanjye uko wowe icyo nabaza wowe, ikipe yawe yatomboye neza? Igisubizo cyawe muri comment, kandi ntiwagiye gukora subscribe kuri J-Sport Football. Thank you. Mu gusoza gana ishuri Skills Driving and Language School rikwigisha indimi, rikwigisha gutwara ibinyabiziga n'andi masomo yose wakumva ukeneye kwiga. Ni Skills Driving and Language. Rikorera i Remera mu Giporoso munsi ya KFC. Ku bindi bisobanuro reba nimero muri screen yawe, urabahamagare bagufashe.